Daily Graphic waha, the Ghanaian Times waha, the Daily Analyst waha, Samsung, the New Republic and so waha. Abra CJ and Kratano, one more saying Anapay. Oh, Katan de Semne Canada son Nina. Ya baby mama CJ Miakasano Anopay. Mebana na enkobobi kokoko so ani ade but ni nyina eye unse enra ye ka se yensua de a se maka cho se mehase afie atwam no a meguso a meka na unfortunately said nka wo se situation ni ye na meka nkran bi no asa anye ne sa ntimi nka sa nkran ne sisi a what you say situation ben o say situation ben na nam so ntia ntimi nka nkran na pay say kasa wa woji ohudie oh anye se minimo but you said it would be a contest no I say okay inchelo I wanna say say inchela meka che o say time na twam okay eh we dey am come anim medaboshi oi medaboshi what I go via sakra no wadru no the when I can inchelo ameti asa dey inchela menti ase me kan inchelo obi sam say chese ase any saying me see my later na me boa oh ana meka say asem no meka und okay meka inchelo sige sada meka no bia wo ti differently inchelo na just my later na meka say abra me kudi pa atwenye onu okay atwenye o say atwenye onu baby okay dey onu ni free ho abosen what okay see ya me see you onu ni free ho atwenye see ya atwenye over nenle come on me atwenye come on watch no boy watch medaboshi de oye o mami nsiankan no mami mo mana mare na meka no sere me se medaboshi ase chese echese o de echese se ya me ko do baka no na de the business analyst wa hasije anapay mayenchia ni takitai koku Damanche. I don't know can cry. Ni manche. Anapay me bo dia me mami muso. Can cry. Tell me mami muso. Me bo dia. Coffee. Me bo dia and crying. Oh, okay. It's in some fee house. See, na waka tanaba. Na me de wo shase wo fa won side honum. Etibedi the business analyst and shase. Wo hye anim ha no ma asemo yeda ne fe to so miensa. Omo chese oba Africa CJ. Ghana etoso amanya hodo ye ka fuel Africa say no a Ghana etoso du miensa ne bo ewo fom. Nti ye hye Africa say countries nyina amman na omo fuel prices no ewo fom Ghana etoso du miensa. Na de odi kan Libya ne di kan na Ghana de na mede ma no se wo yi se Ghana to so 13 e wo Africa ha se ya ewiase nyina no na kan na Ghana eda 43rd na wiase nyina Ghana yo man to so aduanan miensa ne fa ngo bo e wo fom ba se sia no akwakọ drew aduonu miensa yakoto so 53rd nti yakoye chi by 10 eno ha ne wo so ba Africa de to so 13 omanya ono na wo hwedi kan a omo fa ngo ko ma ne bo wo fom pa ye Libya eno no omo to liter bia no $0.030 so ati ase sa no omo to no e wo ho na Ghana ha se no e de no e 1.051 per liter dollars asem ne kan per liter eno ene wo ha wo yi omo to nchen ase wo Libya wodi kan Angola etoso mienu na Egypt etoso miensa amay omo fa wo bo e wo fom omay otoso enan oman otoso na Algeria de otoso enum ye Sudan de otoso nsia Nigeria de otoso enwotwe Tunisia de otoso enkron Ethiopia na Liberia
etoso edu enti eto so saa omu nyina atwa Ghana eba no fa ngobo no ene se de ho nsem tie no a enti no ewo ha da bokratai ebomu amane na omo so a eba no gold ne koko omo edi ho dwuma no a amane boy eche se bibia wiedru afiwe no eyade akoko bo ebekosoro saa so na gold bo so ebekosoro eno chire 2025 yi wudi dwa ewo saa eye koko ni gold fa hono mo dia na unyanida so se emu bepeja kakra akonanim eno na the bokrata the business analyst the abantimienu na mefa the afrim sije mame mfa wo enko the new republic krata ban na obi aka obi ana na mebe da bia no ye time so open no ho chain mame de yes you reserve the best for the last chain obi awi obi ano na no ye best sije mfama no sibo ne mankasa sije Mekaza that be me say okay odie sije the new republic the bokrata nie somebody can catch us ko NIB yes penyi o mampani mahama abo ne din se ne wono na ekwakoye NIB boss ora kipo yeah sije omo chese ndisi amanyuko no emabo na jalayo omo jalai rough so mo si penyi ya na sabe no na ya in charge of administration NIB ho enti bra aban sesan ye no ana ka bia wonim se bia woni NDC what ties are bibi ni ade wo se NDC fo do wo nyina mo transfer wo toto wo twene babi ni ade ma chese wo chese operations ni niema bia papa ya ye ade atia NDC anya sem kuma enti wo ntia se die enti wo so mampani mahama ba na osan befa panyin so no na womra emehede emeye leader ewo NIB honom na omo nti utie da bokrata ni chimu na wo chese ai se wato praye mono na wodi ahye ebia obi ani fie kwanim se abrewapo so ana se akwakwapo so fa na abrewa se ma ene ba na fie dwuma mo ye na da akwakwohye abrewapo so ensa ewo mo se praye ne ye mono de na so no adwuma wo se eye no entumi enye eti eno na ama endi samanyoko no achitafo emabu no ni ade omadwalai pa omadwalai na wo yisa endi sifo adwa MPP fo so adwa wo enra sei mame hwese menya abrante mamentia no se Obama okay so Obama poku ase owura no posti ade na sije mepese me kan because anyway na no enenam okay na nasema oka no ekire se na se MPP wo so appointment bi a omampani dada akufuado eyeye no na cheso wada so na nenan egu abonten na ni nyina no ene se ose director of administration yowo NIB National Intelligence Bureau omampani akufuado abreso no na ono ene ye administrator ema wo no enei wo chese omampani mahama aboni din so no enko hede was say should tell you how naked the MPP government was. Niche say bad security bambo mu a niche say MPP da de jakra niche say appointment omampani da ye nyina no say na wakofa obi a won come and you fall to a position sensitive as NIB omo chechira na ya leaky according to omo ne comment MPP fo ni bi ede to oni che say sa na omo hunu no say enti na mo nwanwa say strategies bi ni ade abehu ana che say fala but I don't know ye atesem ene de omo keka as to say etesa na say entesa no de CJ emre ene be chenti do NDC for MPP fo so dwa. Can we look beyond partisan affiliation and deal with competence? Nipa no say human wo betumi aye ana ye kan sa dia say ne kaban bia ban kan so say ye obia e say de obeto ye no de omo nyina ye adwuma but ye ntimi so nkasa aban no mo nye nsachai bia na enti na make sure say sige eto de bia opanyi bi ba na oyi IGB fofra eye de wugire di e de osusu so betumi aye lawyer eye de osusu no betumi abo adwuma na wo de ba ye no obetumi abo awo it will yet the say some point until say or money betumi asigina ye na yaka say there was some key positions be on ma ye manen kwankwaya appointment by the executive until then CJ bibia be partisan into the pan no or play the casa or play in such a way say asuma siba medidi so bentimba medidi COP Kofi Boache and they uko presidency or ye okwaku in charge of operations e wo honum CJ dia na yante
ade na yehunu transfer say de man no at a point kra no na bebre na susua de sepanyi wadru ba bi o ye IGP man ye se ye bisa se onya ya na ade ntia because ebi madwe no o ye affiliated anase enim so wo ba bi yeni ya ena ye call eye police headquarters IGP na ho penyi ba ku fi won ma okoko gina se eye emrase bedwani CJ so no executive secretary kra ema o man foto abama no osan so wini ni second term etu ye dan ya amanyosem no ye yifri ma enye ye but ye na obebisa say how war ena wo ye wadwuma no se de be ya wo to na ho me ehunu say asuma sidie help akwa bandwuma bia mu CJ ye betu acho say we oyen PP ni ye betu say we oyen DC ni eti say abansesamba na sanipa no onya position a enyo nwanwa but the NDC for nti ase ne say na wo kan mo ho ya bibi ni mpa want to me fight ya ma wom want to me antoto niema ama wom so am benefit na wo twa mo boy ya yi wani ma wom na afia abansesa ba na yesa so ba position kakraka sei o madwala nti enim so mampani mahama obetie se wontie ana se wontie CJ da bo kreta yi bo ho amane na ahaya no kɔ ne fa to so enum a unse omampani di kan den krata ba ye be ka so mo a wo mu kita diplomatic passport ni nyina foreign affairs ministry no wo mo enyi ni nyina back enran krata ba ye sige emfa ho ne amanyoku ko a wo mu se o ye mrase bedwani se ne ya to abama no abeye MP anasa want to me amabiem se na wo NDC man anasa wo MPP mo ni nyina fabra sige se listen wo ho any spouses yes any enya sebukuma se ye mabo so ana mamwe it's a tall list wapa but see me to selective anti ye betumi ayiyi mu to de eno no mame kwa na entumi enko smooth fast so ahun my laptop na mame eti listen no e wa ha say CJ mame fama what say laptop no so chain na just say national cathedral mpanyifo no board mpanyifo no ade ni nyina no omo nyina omo kita bi na no obi bisa say anadom no omo koye na no say o say musene wo so omo kokope fund ne ade ekosia appeal for fund bi wa ma no na omo behia say du so omo kwa omo betumi akosumuta enkoye enebra no chaba anadwuma na sembia CJ listen ni ye kane asoafo ne wo mo yiri no nyina nto ye asoafo a wo yiri so kita diplomatic passport we are swafo a we yiri kitabi nti omo nyina so omo famra kane emrase bedwafo a na wo mo if parliament na emfa ho nyama nyokoko a wo mu no was irrespective of political affiliation e was omo nyina edeba kane empanyifo a members council of state omo so ne omo yere no mu nyina no yeje Kani former retired justices, superior and lower court, munyina yeje. Former regional ministers, metropolitan, municipal, and district chief executives, chief executive officers are no more state institutions, more no mere chairman, any members or more boss I would do in national yeje. Officials are now one national cathedral project national munyina yeje. Former political ambassadors and dependents munyina yeje. Businessmen and entrepreneurs. Now businessmen so your man or more diplomatic passport. Oh, of course. Okay, business. I see. Okay, business. Munyina yeje. Yeah, CJ. Religious and traditional leaders. A software work from Hanma more than diplomatic passport so yeje. CJ a software war man yi mu a mukita diplomatic passport ni nyina no yeje. Is it that aban bia ba oma asofo ne businessmen ne sa mo kekan oma diplomatic passport ana so aban etwa mu no nkwa apɛ na yehunu sa I was say yebisam Enti we NDC for jeje abandada ni die omo so ba be ma asofo ne businessmen ne ade omo no na de bia na wo so ye strategic no see you what I say Inti I say you chop kakra sit down make a chop kakra inti esa inti no bi mo be didi pa see former government functionaries and na ubia ya wukita passport ni bie se ye kase no bomodian se wo de beba na oma mamoa kwakosi efie da
next week Friday a 24th January 2025 e was some nyina modeba na empenyefo hye nti we na aba ne say no o de ba na fei empenyefo atena se na yahwe ebia na we kura ba ebia na say businessmen and women no na komodie de betimi akoso okay wodi ne de ma ne wo ho bibia ye possible nti sije no atiase listen ane ye de aba no fiti enkwankosi nya bo cha na wo twede e wo semu nyina modeba wanfa ma yenya hu dia ye bechesu ye beje sije we no ye beje na se wo nipa kro no ho na ye ka se wa kwantum ye to aba ne na okọ ye bi obesan ba be ye 2028 ana sesen say you to abani we na onfa mane na yete enkrofo de ne mama ne da me ekoje onfa mane because we your money property amanfo de omu de afri mu omu de ko ye ko enya hwe ba ye beje ye beje sije anono da bakata the new republic emu amane no na ba ko bia na CJ anije ho no mame nko ho na me na manije ho sa opese otie CJ tie na owura no ye mesin Mason ya wanya emfie no aduanan enwotwe 48 years ye frɛ no Lorisa for ya dodo na nim se ye frɛ no Kofiata na sije ye sa komni nchirimu tie nchirimu ne metio omo kyerɛ sɛ Kofiata ene aba no so 47 years efie aduanan enson na bema na di sɛn ena bema no 48 just afe okay oba no ye Libra ena bema no ye Mason na sije oba no so ye frɛ no Lucy Oma twempena beye emfie mienu we ya manebo a chese kwadubofo ede ma court no no oma twempra be se fie benu no mo chese last year October ena chese Lucy eche Kofiata se ontumi ne ntina biem enti eja omo enyae na se anheda antina yie amma Kofiata ba Lucy wie ne sa na no de o free krom ho asem no esiye ewo seshi mehu krona ma CJ esi wo seshi atronsu seshi atronsu na eno no mo chese Lucy fi kroni mu ko se mu a bankan be ye ne ne ma na wo san ba honom bronya ni mu ni ade na yesi Lucy ko adwuma so okoye nyina so na Kofiata person ka oya na oni Lucy kika no mo san betina ba se Lucy no wa na adwen se magya ide ateneni so Lucy pie ye kokromo bedura na adwo a oba ya bie ni dan obowura mu a tese Kofiata nya ne ho no wa ba bie dan na koda tese wowura ma wote se obi hin krom ni nyina wo mu obi hin krom ana ne wanwa because no nko na te dan nim a se jo wura ho no ma Kofiata na tese wada jeja ne ho hin krom no se krache na hai no si se meguso ana wo ka se ja se de nganka ye te dada no a na ye nsantena ena Lucy said there be ontumi ne ntena bim to ompie mfi ne dem nko ti CJ pie fi mi dem mi pie fi mi dem mi pie seshi atronso ya se ben awaso na che se akoya tentam enti Lucy ekose ne ka ati hwe ne ka CJ maso mu da bi de yenye Lucy ni Kofiata na because de de acheba na emojasem enti Lucy koso Kofiata mu se wo pie na che se wo na ti konkonsa e pie abonti CJ oso ni mo na me se Kofi ba onko anim se wa hu yes wa hu enti obam ne sa na che se jamu pie fi mi dem ni ade na no Lucy so hwe ya se wo hu sa se moja e wo na no ho hwe ya che se pre dim no Kofiata ed Lucy anoso na se nanuma ka aka free ho CJ asemi ya me na se apre sen esi na ne apre na enya ne nsa ne kwhye Kofi anum dabi enya anase bia na ka Kofi pese o ye bibi se yo ati ase me ye sure so mo hye bibi ase dabi o man hyase se jo man hyase abra nya nsa ne kwhye na anum se je me kind of worker tem no o man hyase o se na Lucy so ompie fi ni dem ana Kofi si onko de ena Kofi sa onko enti no enti aprapre no ano si ja isa ma me so asem na ye kan yo ti isa ma so nsa na me twe no enti be twe wo no ena wo bam me ano soro no koye den e wo nanum me chechimba ena wo bam me tu dabi o ena wo bam Lucy tu bam Lucy sa no ena okay si jo so wo point o but wakana no
oh esoro no yes waka off say no Lucy dia no sin just say omo police station akwa na okwa report ye no okoye no oh na just say ani enyan pa and now abranche so no so dey onye ne mfum so ntum say we dis adwuma no who say na say ntum say waka na kofido akodim wahu na kofido akodim and na Lucy so say oja no and I say no na ka ayi kofi pese ye ma no bail na wonko fie and akwado bo for chese da bi omuma bail betumi ha adwen say hwehwemu ekoso ne ade ti sije asem na Ghanaian Times said ya ba no anoden papa de akwakosie no yare na no ti da obokrata no emunchire mu an meguso de ma no ti wo de osaka no wakenka na unsa homache no mekasa maame bi nso ne ba na kwota si o mkwan so ntumi fa akwada ne ntukwan sije yasa akwada ne krompo no akwada keto o enfie afenefa 4.5 years ena ne maame pese o de akwada no etukwan na papa no na akokot akosi ne kwan se o ma ne fa ne ba no enko sije na wo mo da so ware ana wo maja ware aware ankasa no yese no mo te se oba ne okunu but me aware ankasa say ya ware de na eni ho but na cohabitation so I usige nti no mo te saa na ja wo mo de ya kwaniaba na awo ba mu na ache say da bokratai abubo edini nyina na mo che say fra maame no Miss Karen Baba Sam ena kwota si ne kwan ese ontumi emfa kwada no entu kwan ni nyina no ene se we no juvenile quarter e won kran ha ena esi sa gina ye no na omo che se wo se ababa we di akwada enfie nan ne fa no ekoma ne papa quarter really se wo sa kwada no ode ne ma ne papa no edu ewura kwadwa agyin na omo che se asetene mu ni ade na be ma ne krampo nim na se oba no fa na chini ade na onim be ma ne che se otu kwan krampo ko obi man so a che se na okwa akwhye ne apomuden ehu nsem na awrai frɛ no se opese wono de akwada no eye ne ba emfie na ne fa so sa tietimi mo ni din ene ne wafa so wo mo nkyere ode kwada no epie ko baabi ma papa sende no sije tie o utim se sika ho pa papa ne sende no 50,000 Ghana cedi 50,000 Ghana cedi so person de nkwada no kwotena baabi ni ade beach front bi na nkwada no so ekwaji omani it was sending the sika no it was no free kwanto bo bai no yes one ne ba no so ebe pie nto mo ko Blue Resort yi ho no mo koye na sije o mo koye na o mtete na kwada 4.5 years no chance daddy minimum me ba ha o sije tie akwada 4.5 years no enti na ya familia ma akwada no na akwada ne che ne papa say oni mommy ba ha no mo bai no ne papa bi ne ka mo ho bai ana mommy kran po ni papa na chete wo mo twetwe smoking ni ade bi ohun tese ne ma kokokoko so a ya akwada no nyina akwada na ni tue ni nyina na akwada ne boss anche mu ni nyina ma ne papa no na before the na papa no so say watetete ni ade enti akwada 4.5 years baby a wonni ma won hunu dade nyade akwada betumi aka chi mu frenchim de koso smoking e koso ma me ne papa ne ntem ne ma bi akwada ne huhu ye no ti akwada ne keka ne nyina che papa no e na as papa no eji ne ba ne di ye e na osi gina ye enti no na de mente me ho aseba enti o confront ma me no ma me ne deny ye e na otu free o de akwada ne koye enti se oba ne pekwan bi so afa de akwada na free omayi mu akwahia papa ne krampo no ohu akwada ne biem na papa no so mpese ye de ne ba ne beko sansa akwada na ebo na mane so ohu se de tie no nti odo pese oje ne ba na ne maame ne beko awakọ na maame ne so pese ode akwada ne ye den ekọ na akwada 4.5 years ye de ne kwa na wanhu ne biem asije so ati ase nti no na chese ehun se mu ada obokrata yi bobo emuama big Blue Resort ho na ode ne ba ne call ya akwada no ehunu se da bia hada usi efe bi déjà vu o hon ma na say utumi ehunu situation bi na o feel say ase mabahada I say I've been here but no ya won tan kai de see ye actually me say time me pa because me hu say bia nche nya me be fra bia mama be ye difo nti no ya na me ta hu sa ne ma no pa nti no e ba sa bia bitimi bompa ye hunu de akire se je nti ya fa ho bo me enti
akra we dia na nya no bia ndie chese onim dia sie ne dia akoso nyina nti enna the Ghanaian time da bokrata ebo ho amane e wo ha se ya medi chimu no ama e wo ne feto so miensa no siye eno ano no enna omampani mpanyufo abom de yewura prosper bani chaskipo yewura kofi buache razak mo ne ade a wo mu nyina so no topos e ban bambo mu a wo manya no e wo ha de medi wie daily graphic da bokrata yi a animdi formiensa Dr. Emmanuel Akwete executive director Institute for Democratic Governance. Dr. Mamia Joa Jechi Jando wano senior lecturer Kane head of Department Political Science University of Ghana and a Professor Joseph Atu Aye or independent scholar and a political analyst and a money daily graphic heading kobo HSA a ban MMDC is noa was sensitive your money share na yeto so aba it obegina partisans said ye to MPC de na MPP candidate ni ato aba na ye aban kratefo eno wo sususu ya CJ omode aba abebom enti da bokata ne de pino a na wo ha se ya mabobo bi so ama CJ aminyina som na me fa nyina